Muraho, mwegere rino tuganire. Manchester City, Arsenal na Liverpool ari amakipe yamaze imyaka yiharira kandi ayoboye Premier League inkoni y'icyomo. Ariko hari ikipe imwe ishobora guhindura byose muri uyu mwaka. Iyo nta yindi ni Chelsea. Ariko ikibazo ni iki? Ese koko Chelsea ya Xabi Alonso ishobora kongera kuba ikipe itinywa n'Uburayi bwose cyangwa n'indi projet izarangira nk'iyabanjirije? Mu myaka 6 ishize Chelsea yabaye imwe mu makipe yakoresheje amafaranga menshi kurusha andi yose ku isi. Yaguze abakinnyi b'abahanga, yahinduye abatoza inshuro nyinshi, yubaka projet nshya hafi buri mwaka, ariko buri mwaka ikibazo cyagarukaga ni iki? Abafana bari basaga bati ese ikibazo kirihe? Ni abakinnyi n'umuyobozi cyangwa nuko Chelsea itigeze igira umwirondoro usobanutse wo gukina? Uyu munsi birasa nkaho icyo kibazo cyabonye igisubizo, kuko Stamford Bridge ntabwo yazanye undi mutoza gusa, yazanye umuntu benshi mu masesenguzi bafata nk'umwe mu batoza bafite ejo hazaza heza mu mupira w'amaguru w'i Burayi, Xabi Alonso. Ariko kuzana Xabi Alonso ntibagije gusa, abatoza benshi bakomeye bageze muri Chelsea barananiwe. None se niki gituma benshi bavuga ko uyu munya Espagne ashobora kuba umuntu ihindura amateka y'ikipe? Ngende Joyce Gakomba. Niba ukunda ubusesenguzi bwimbitse bwa ruhago, isobanuro bya tactics ni inkuru zubaka amakipe akomeye uri hano he. Uyu munsi tugiye kureba impamvu eshanu zituma Chelsea ya Xabi Alonso ashobora kuba imwe mu makipe azatera ubwoba Premier League ya 2026-2027. Ariko hari n'impamvu imwe ishobora gutuma ibi byose bitashoboka. Umupira w'amaguru wa none amakipe akomeye ntabwo bibakwa n'amafaranga gusa, bibakwa n'igitekerezo. Tekereza kuri Manchester City, ibiro by'umukino umwe gusa uhita umenya ko ari ikipe ya Pep Guardiola. Liverpool ya Klopp yari ifite uburyo bwayo, Arsenal ya Arteta nayo ifite umwirondoro wayo. Ibiro by'ayo makipe ntumenya gusa amazina y'abakinnyi, umva uburyo akina, kitwa identity, kandi icyo Chelsea yaburaga. Mu myaka ishize Stamford Bridge yari yuzuye impano, Cole Palmer, Enzo Fernandez, Ese Chelsea n'abandi benshi. Ariko ikibazo ntabwo cyari impano, ikibazo cyari uko buri mutoza yazanaga uburyo bushya. Uyu munsi bakinaga possession, ejo bagakina counter attack, undi akaza agashaka pressing, abakinnyi nabo bagatangira bundi bushya. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa Chelsea bwahitaga buhindura umutoza, bwabaga butangiye projet. Ibyo nibyo Xabi Alonso agiye guhindura. Ntabwo aje kubanza gutwara ibikombe, ahubwo aje kubanza kubaka uburyo Chelsea, kuko iyo equipe banje kugira identity, ibikombe bitangira kurikiraho. Ariko se ni gute Xabi Alonso ashaka ko Chelsea ikina? Kuko abasesenguzi bavuga ko uburyo bumwe bushobora gutuma Palmer bamwe mu bakinnyi beza kurusha abandi muri Premier League. Kandi se niki cyatumye Chelsea igura Morgan Rogers, Giovanni Kenda n'abandi bakinnyi bafite profilis? Nicyo tugiye kurebera hamwe. Twabonye impamvu ya mbere Xabi Alonso ntabwo yazanywe gusa kubera izina rye, yazanywe kugira ngo yubake identity ya Chelsea. Ariko kugira ngo filozofi y'umutoza ikore, ntabwo bihagije kugira ibitekerezo byiza, ugomba no kugira abakinnyi bashobora kubishyira mu bikorwa. Kandi aha niho Chelsea ishobora kuba yarakoze ikintu gitandukanye n'ibyo yakoze mu myaka yashize. Chelsea ntabwo yaguze amazina gusa, yaguze abakinnyi bahuye na filozofi. Mu myaka yashize iyo Chelsea yajyaga ku isoko ry'igurisha, abantu benshi bahitaga bavuga bati Chelsea yongeye kugura undi mukinnyi. Ariko ikibazo cyabaga kitari uko babagura, ikibazo cyari impamvu bamuguraga. Hari igihe wasangaga umukinnyi yaguzwe n'umutoza umwe, hashira amezi 6 hakaza undi mutoza ushaka ubundi buryo bwo gukina. Umukinnyi agatangira kwibaza aha niyo yabaye ku bakinnyi benshi bageze Stamford Bridge mu myaka ishize. Ariko isoko ry'igurisha rya 2026 risa n'iryanditswe n'umuntu umwe, Xabi Alonso. Umukinnyi wa mbere watumye abantu benshi batangira kuvuga kuri Chelsea ni Morgan Rogers. Yageze Stamford Bridge avuye muri Aston Villa. Harafana bahise bibaza bati kuki Chelsea yakoresheje amafaranga menshi kuri Rogers? Ariko ire by'uburyo Alonso yubaka amakipe, isura kirigaragaza. Rogers ntabwo ari winger usanzwe, ntabwo ari attacking midfielder usanzwe, ntabwo ari rutahizamu usanzwe. Umukinnyi ushobora gukina imyaka myinshi kandi akaba ashobora guhindura umukino mu masegonda make. Tekereza umukino wa Chelsea, Cole Palmer afashe umupira hagati, bamyugarira bamuteye, ako kanya Morgan Rogers aba yirutse hagati y'imirongo. Iyo Palmer amubonye, Chelsea iva hagati y'ikibuga igera imbere y'izamu mu masegonda make. Icyo Alonso ashaka, umukinnyi utekereza umupira, ashaka umukinnyi uhora ushaka. Niyo mpamvu Rogers ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazungukira cyane muri filozofi. Ariko Rogers ntabwo ari we wenyine. Iyo abantu bavuga football bakunda kuvuga barutahizamu, ariko Alonso atangira inyuma y'umupira wa none. Bamyugariro ntabwo gikora imipira gusa, niwe watangiza ibitero, niwe wahitamo umuvuduko w'umukino, niwe wafasha ikipe gusohoka mu gitutu. Niyo mpamvu kugura Maxence Lacroix ushaka kuba kimwe mu byemezo by'ingenzi Chelsea yafashe. Tekereza Liverpool cyangwa Arsenal iri gukora pressing. Mu myaka yashize Chelsea yakundaga watira gutera umupira muremure, akenshi bakawutakaza. Ariko myugariro ushobora gutuza ku mupira, agashaka umwanya, akawutanga neza, atuma ikipe itangira gukina neza. Nicyo Alonso akunda. Ariko niba ushaka gukina football ya Alonso,
ntibaje kugira ba myugariro beza, ugomba no kugira abantu batuma ikibuga cyaguka. Aha niho haza Giovanni Kwenda, abenshi baramureba bakabona umusore ukiri muto. Alonso we abona intwaro ya tactics. Mu gihe Chelsea ifite umupira, Kwenda ashobora gukina ku murongo, agura ikibuga, ndetse ibyo bituma ba myugariro bamukeba basohoka bamukurikiye. Iyo bamukurikiye hagati harafunguka, niho Palma, niho Rodgers, niho Chelsea ishobora kuremera amahirwe menshi. Abafana benshi bari umupira babona assist cyangwa goal, ariko Alonso ari bafunguye umwanya mbere ko igitego kiboneka. Niyo football atoza. Hanyuma hari Emmanuel Emega, rutahizamu ufite profil itandukanye nabo Chelsea yari isanganywe. Ntabwo Alonso ashaka rutahizamu uhagaze mu rubuga rw'amahina ategereje umupira, ashaka rutahizamu ushobora gufata umupira, gutegereza abagenzi be, kwiruka inyuma y'ubwugarizi, gukora pressing, kandi akabira ikipe intangiriro yo gutsinda. Niyo mpamvu Emega ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazungukira cyane muri uyu mushinga. Iyo urebye Rodgers, Lacroix, Kwenda na Emega ushobora gutekereza ko ari transfer zisanzwe, ariko iyo ushyize hamwe utangira kubona ifoto nini. Chelsea ntabwo yaguze amazina, yaguze ibice by'imashini imwe, kandi iyo buri gice gihuye n'ikindi nibwo havuka amakipe akomeye. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane, ese abakinnyi bose Alonso azabahuza ati? Azakoresha systeme ki? Ni gute Palma ashobora kuba umukinnyi uzunguka cyane kurusha abandi? Kandi se kuki abasesenguzi benshi bavuga ko 3-4-2-1 ya Alonso ishobora kuba ari imwe muri systeme zizagora amakipe menshi muri Premier League? Byose tugiye kurebera hamwe. Twabonye impamvu ya mbere Chelsea ufite identity, twabonye n'impamvu ya kabiri yaguze abakinnyi bahuye n'icyerekezo cy'umutoza. Ariko football ntagase no ku isoko ry'igurisha, isindwa mu kibuga. Kandi aha niho hagiye kugaragara niba Xabi Alonso ari umutoza udasanzwe koko, cyangwa niba nawe hazana ibibazo byagoye abamubanjirije. Systeme ya Xabi Alonso ishobora guhindura Chelsea imwe mu makipe atoroshye gukina nayo. Yewe numvise ko Alonso akunda gukoresha 3-4-2-1 cyangwa 3-4-3. Benshi batabatekereza ko hari ibanga riri muri iyo mibare, ariko sibyo. Umupira wa none systeme ntabwo ari imibare, systeme ni imyitwarire y'abakinnyi, ni buryo ikipe ihinduka bitewe naho umupira uri, kandi aha niho Alonso arusha benshi. Reka tubifate mu buryo bworoshye. Tekereza Chelsea ifite umupira, bamyugariro batatu bagatangira kubaka umukino. Shedo cyangwa Enzo bashobora kumanuka hagati yabo, mu gihe kimwe ba wing back bazamuka cyane, Palma na Rodgers bakinjira hagati, rutahizamu agakurura bamyugariro. Mu kanya gato gusa Chelsea ifite abakinnyi 5 hafi y'urubuga rw'amahina. Nicyo gituma amakipe atoza abagaragara nk'abafite abantu benshi aho umupira uri. Nyamara suko bafite abakinnyi benshi, nuko bafite position nziza. Ariko Alonso yongeraho ikindi, abakinnyi babo bagomba kwimuka mbere yuko umupira bageraho. Niyo mpamvu urebye amakipe ye ubona asa nazi aho umupira ugiye kugera mbere ko wagera. Ariko ibanga rikomeye ntabwo ari igihe Chelsea ifite umupira, ahubwo ni igihe iwutakaje. Abafana benshi batekereza ko pressing ari kwiruka cyane, ariko sibyo. Pressing ni gahunda, n'amasegonda make afata icyemezo cy'umukino. Iyo Chelsea idakaje umupira, Alonso ntabwo ashaka ikipe isubira inyuma, ashaka itugarura ako kanya mbere yuko umukino batekereza icyo gukora. Palma atakaje umupira mu myaka ishize yakunda guhita agaruka inyuma, ariko muri systeme ya Alonso Palma aba ari uwa mbere usatira uwawutaye. Rodgers akamufasha, Sesedo agafungura inzira zo hagati, wing back bagafunga impande. Mu masegonda make mukeba afite aho kunyura, akora ikosa, Chelsea kongera gutwara umupira. Nicyo bita counter pressing. Iyo urebye Leverkusen ya Alonso hajya usanga mu gihe badafite n'amasegonda 5 yo gutuza ku mupira. Niyo mpamvu amakipe ye ahora asa nk'ayakubise mu kihe b'igitutu kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Umukinnyi umwe ushobora kuzungukira kurusha abandi muri uyu mushinga. Niba hari umukinnyi umwe ushobora guhindura Chelsea ya Alonso ni Palma. Suko ari we mukinnyi urusha abandi impano, ahubwo nuko systeme ya Alonso ishobora kumuha umudendezo. Mu myaka yashize hari imikino ya Palma yakiniraga ku ruhande, hari indi yakiniraga hagati, hari niyo byamusabaga kumanuka kure y'izamu. Ariko Alonso ntareba imyanya, areba spaces. Niyo mpamvu ushobora kubona Palma atangiye ibumoso, hasha amasegonda 20 ari hagati, hasha n'andi ari inyuma ya rutahizamu. Ibyo bituma bamyugariro batamenya uwo bakurikirana, kandi iyo Palma aho umudendezo abamwe mu bakinnyi bica umukino kurusha abandi. Ariko Palma ntago azakora ibyo wenyine. Tekereza Rodgers ari kudefanda, Kwenda yaguye ikibuga, Emega ari guhatira ba central backs gusubira inyuma. Ako kanya Palma ababonye umwanya hagati, kandi umukinnyi nka Palma iyo umuhaye metero 2 gusa ashobora guhindura umukino. Nicyo Alonso ashaka, so gutuma Palma akora byinshi no gutuma akora iby'ingenzi. Buri ramutse urebye buri mukinnyi twavuze ushobora kubona impamvu zitandukanye, ariko urebye uburyo Alonso ashaka kubahuza tangira kubona ko Chelsea tubaka ikipe y'abakinnyi irimo kubaka uburyo gutsinda. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeye cyane abantu benshi
twayirengagiza. Kandi mateka ya Premier League atwereka ko kugira system nziza ntibagije ngo twari igikombe. Ese niki gishobora kubangamira uyu mushinga? Ese Alonso azahangana ate n'igitutu cya Stamford Bridge? Ese Chelsea ifite uburambe buhagije bwo guhatanira Premier League na Champions League, cyangwa turimo kureba indi projet ishobora gusenyuka nk'iyazibanjirije? Byose yo gusesengura mu gice cya nyuma. Twabonye impamvu 5 zituma abantu benshi batangiye gutinya Chelsea. Ifite umutoza ufite icyerekezo, abakinnyi bahuye na filozofi ye, system ishobora kugora amakipe menshi, pressing ishobora gutuma ihora igenzura umukino, n'umukinnyi nka Cole Palmer ushobora kugera ku rwego rushya. Ariko niyo football yaroroshye gutyo, buri kipe yakabaye itwara igikombe. Kuri nuko hari ibibazo bitatu bikomeye bishobora gutuma uyu mushinga utagera abantu benshi bawutegereje. Impamvu ya mbere ni system nziza ariko isaba igihe. Abafana benshi bifuza impinduka ako kanya, ariko amateka ya Premier League atwereka ikindi. Pep Guardiola yatwaye igihe yubaka Manchester City. Michael Arteta yamaze imyaka 2 anengwa mbere y'uko Arsenal ibikipe yatanye igikombe, na Jurgen Klopp yahise atwara Premier League ageze muri Liverpool. Ko gisibye byabaye kubera ko system ntabwo iba mu byumweru 2 gusa, iba mu mezi imwe na rimwe mu myaka. Niyo mpamvu ikibazo cya mbere Chelsea izahura nacyo ari igihe. Abafana bazemera gutegereza cyangwa bazongera gusaba ko umutoza ahindurwa nyuma y'amezi make. Impamvu ya kabiri ni igitutu cya Stamford Bridge. Hari amakipe akinira abafana, hari nandi akinira amateka. Chelsea ikinira byombi. Ikipe imaze imikino 3 idatsinda, amakuru arahinduka. Abafana batangira kwibaza, abanyamakuru batangira kuneka, imbuga nkoranyambaga zitangira gushaka impamvu. Nicyo gitutu Alonso atigeze ahura nacyo cyo muri Bundesliga, Premier League, Championnat, aho buri cyumweru uba uri mu rubanza. Iyo utsinze uba intwari, iyo utsinzwe bavuga ko projet yapfuye. Niyo mpamvu Alonso azakenera ikintu cyinze tactic, azakenera kwihangana. Impamvu ya gatatu ni experience cyangwa se ubunararibonye. Hari ikintu kidashobora kugurwa ku isoko ry'igurisha, experience. Chelsea ifite impano nyinshi, ariko Premier League ntabwo itsindwa n'impano gusa, itsindwa no kumenya uko witwara. Isugaje iminota 10, iyo utsinzwe igitego cya mbere, iyo ugomba gutsinda umukino wa nyuma, iyo ugomba gukina Bernabeu, Anfield cyangwa Emirates. Niyo amakipe akomeye atandukanye. Niba Chelsea ishaka kongera kubaka ikipe itwara ibikombe, zakenera ko abakinnyi bato bakura vuba. Nyuma yo gusesengura uyu mushinga, hari umwanzuro umwe ugezeho. Chelsea ntabwo irimo kubaka ikipe y'uyu mwaka gusa, irimo kubaka umushinga ushobora kumara imyaka myinshi. Kandi ku nshuro ya mbere Roman Abramovich aba muri ikipe, birasa naho umutoza, ubuyobozi n'isoko ry'igurisha bicyerekezo kimwe. Hagati yo kugira projet nziza no gutwara Premier League, hari urugendo rurerure, urugendo rugomba kwemezwa atari mu itangazamakuru, atari ku mpapuro, ahubwo mu kibuga. None rero ndakubaza ikibazo, ese ubona Chelsea ya Xabi Alonso ishobora gutwara Premier League muri uyu mwaka, cyangwa iracyari nyuma ya Liverpool, Manchester City na Arsenal? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ndayasoma ibitekerezo byanyu kandi bizagira impaka zikomeye. Tuzagarukaho mu kiganiro gikurikira, ariko ntabwo ariyo video ya nyuma kuri Chelsea. Mu kiganiro gikurikira tuzasengura abakinnyi 11 Xabi Alonso ashobora kuzabanzamo. Ni bande bazabanzamo? Nawe ndashobora gutungurwa bakicara ku ntebe y'abasimbura. Kandi ni formation ishobora guha Chelsea amahirwe menshi yo guhatanira igikombe. Niba udashaka kuzacikwa, kanda subscribe kandi kunzogera kugira ngo uzamenyeshwe icyo kiganiro gisohotse. Ngende Joyce Gakumba, mwakoze kudukurikira. Tuzongera kubana namwe ikindi gice cy'ubusesenguzi bwimbitse kwa ruhago.